enche bia na enya na ntie se ya isaka Chinese phobia apake kwekuntini mmema kwekuntini egu container mu ma wono mu export e de akọ mu man so mo de kwa hian omo nkwa nanim na ya arrest omo na ne video bi nso asen aba beto ho no mu trend pa se sana omo nim de omo de ye na the reason ti anomo export mmema kwekuntini mmema Kotiye o de ma kan say kan ye honam ho so ye to de bia ye body na ye den mmema Kotiye yes ye export no this is the reason ti omo export na che say ye kiremu ye Chinese for ni Arab for ebi mu enam a wo mu pepper special meat a che say ene na etwa kwekuntini ya na etwa hwe ya ka ho na che say nya asem ketwa nti ebusua wo de ma ye video yi na yemra Arrêsted TV, Agrema fans all over the world. Sengamanga everywhere. See what I show you, see that video. Now people pennies the ball show. My brother, when I come across this online, I think I lie you. They arrest Chinese people work at the container. That container, they see 7,200 pennies. I don't know which people get that pennies. They say now Chinese and Arab, now they are meat now. So they use we African prick. They do pepper soup. Now people pennies the boy show. I'm one Imagine that. My brothers all over the world, you know, anywhere you do, watch your back. The Chinese Chinese people are eating black prick. They don't have this is like a white prick. So we got to be careful whatever we are doing. Arrêsted TV says so. Watch your back, watch your back, watch your back. Anywhere you do. Arrêsted TV says so. Hey, I say my boyfriend and I ukuna make sure say anope bia obe check ana so wo fikuro bia make sure say obe check ahe say ye ntwa ya ye twa nso a na wabo wama ye wayi asutire na ye huni aye be ye na say de ekono no na ohwe ne abrantie yi eka wo mo say ye feel say akokofo ye abrofo ne kwekuntini na ye twitwa ne saa ye enua na ne lalai na momo ye tuntumufo mobo tuntumufo so de ye hu omobo papa eze ensem akotwi ba breman nyina ba kwa adosua ye so nsem ne nyina akoba yen ya na edidi yen asemo nyame ene ye kamafo na wei ena ebrenche ye akiremu a esisi ye hu ni se enya abrofo Kotiye ena wo mo nua wo ho no mo no ere no na emom eye ebibifo na mebisa se ebibifo a kro benso sanze Ghana ha ye we yenti se mema Kotiye start yira ena afen so Nigeria so yen starting to se mema Kotiye start yira wo mo trousers munti na kro benso pa ena omo kotisa eye Kotiye bebrebe nyina ebe twa pepper soup papa wo hwe pepper soup ye ni so aminim da se mema yi srade wo busa na eni aye soko fefe yellow kama honey aye se taste wo mankasa taste ankasa ewo mu Chinese for ni Arab for ni eni hu agro kra ya ena wo mu di etwa manum enu nti ena say wo mu pack gu container mu eyo adani business a wo mu yo ya so wo mu chinchi kwa kotisa no nkro bi mu anase bebi kwa nkro a wo kosesa fia na wo mu de akwa no ya minim China fo so de bibie ni ho a wo mu ntimi increate wo wiase wo mu baaye wo mu betimi a create Kotiye ne hwe ibi simple mo kra so wo mu betimi aye ne sa sanse meti hei pa de menti nkro bia aba online anase social media anase BBC News na say ne ekeka ho aba beka say nkro bi wa ha say ya emu mema Kotiye no yira na say ya tete omu twetwetwo mo mema say ya hwehwe ekire ebi maaye sa enti na che say China for de omutimi ye bibia bia na ma create in a form of Kotiye no mo nua de a ene na enye wonwa say aside that nso ebi nso a na ye funu omo ewu dada dead bodies Kotiye nso na yakwa akotwitwa de a na egisesa ene na chisesa na say living pa akwa bi be say living legend as an omo China for a living legend ankasa say memma Kotiye living legend Kotiye pa no mo twitwa pa de a menya sure sa
se ye no san se nyama meto dwaye se ebi mu de ayira ya nti meye sure esi da se ye wona ewu dada Kotiye na ye twitwa ana se wona nkasa na create omo Kotiye ne hwa na womo de ye pepper soup san so omo de omutimi e bibia hwe ni wiase a womo ntimi create age se saade ana ne na eno ano no na mesre se mema no nso mo hwe mo husu yie unim say wo ben Chinese ni bia na wa hwe husu yie san say ye say one of their festive meat a womo ni hu agro pa ye ba no China ne Arab fo ni mu a mo be me Arab fo no nso a mo ne Arab fo nso ye adwuma mema no nso no na mo so mahwe mo husu ye na mo kwekuntini yankwanko ankotwa amfa anye hanam amma wonese na nti edempa na ekoso wewiase nti nam bebreba nyankopon abomodin akreti dia manipa wewiase eye nantwie ewo ho emponche wo ho enkokọ wo ho dabo ewo ho meti ye ne nam ye de pa ye fene say ketre kro omore enso omoyo wo more njamwane nkraman ne yi nam nyina ye keka nya ize wo repa felemba mankasa ni nyina egu hono mo asese omode ye namore na esi den na afede nipa ananu ebeto odwa na enkolanketua na omo ede eye nkwan ere anaso wo mo hore nkola newborn babies achese afeni ya wo mfufro ana se wo mo dani nipa eba na den a emo ahoden soronko esan renew wo system emo boost your immune system emo live young forever enunti na mi bisa se Kotiye ne hwe ya mo no ade ye pepper soup awi eno nso no se eno ema mu live longer na se eno nso we nso amode ye eno no ema mu live how ana se den na ese yare be na sa wo mu nti esese mo we na nti wo ti ote ho be ma na wo we wo yonko Kotiye ne wo hwa mi bisa se how do you feel about yours ya wo so wo die mu ansa waka they are worried no na say de enam bebre ho anyame abo amaye nti mi hu the reason ti ankrofo we de je say mo de anyame bo mo no mo ba say mo be disappoint nyame nko asa akeke ewiase aye hu nti nyame ka akosi ane say wiase no ne ekono mo ma ye nyina ye ni na ho na ye hwe ye hu so yie na ne ebeti bia bibia timisi sabre ya yewom end time na yewom enu ntini se wonfa wo ma nyame ya na wadi kind of ho amanyame preko na wahwehwe nyankopon akira kwan na niema bi a wo hwa wo ya ensem fata nyame ahini elu na ye nyina ye ka ho bi na ya hwe na ye twitwa niema bi so na ne ekoedie eni enyan papa na aha na meja mo esimidia ene akosua pokua answer aka Queen Fidi apa 1 koso ana subscribe to your YouTube channel. Follow your Instagram, Facebook, and Twitter. Ho here me pa. Wa unim dada. Aha. Na uwie so share to all other social media platforms. Woman san kan ye videos ni bi anase wo so na ja comments wo ye comment section ho no mo man fefefe. Dia wo dwen fa asem yi hu e fa mayen. Makra mo da sen ne message ya.